Hello friends, welcome to my YouTube channel. Then tuna kan saying he disappearing WhatsApp disappearing I on message I ona I offer EP patna mam ilo I offer le EP patna mam asit na mam kahin say de. Jason abula ko na zone again hin wet pe divin kahin temu ve. Okay, kipat masang kamin chule bunga hin ka kipan ka video ho. Abula ko na zone again hin wet pe jason kipat thu kahin say na. Then ka channel la thane la lungset then like share subscribe hin bol pe divin kahin temu ve. Okay, direct pan pai tau ten. Chahi amasa pena kahin saying he I hoya hi umaham chi kahin saying I WhatsApp mai lut chai ten left ti achat din cha kahin pe baga he chen chunglanga 3 dot na hi lut chai ten left chai hoi mi cha che lo direct setting a che du he na setting a che jo ten chai account privacy chat main hoya che du ham ti left privacy a hi lut privacy I lut chai ten left last seen an online main profile picture above status mean then noya he disappearing message default message timer kiti chai lut tem cha mai 24 hours mean 7 days mean 90 days mean off mena amasa pena 24 hours pa hega asele aphat lo na thi ona le disappearing message si ona hi le ga heading khana chu 24 hours ka chu ki chayeng de na chat ho se sin ki ho na hon ho ki chayeng de na ki chu hin chu apham phalo ham chu kain say de disappearing message ona hi le te kana privacy ta mi khat to na ki ho na ama le chu thil photo ham na ki send to na example la ka ti ha ki send to na delete nga ya hi ai wan na delete man lo na delete man lo ai wan chi masanga chu disappearing ho chu cho danger ha na ya chu disappearing message ona le phat lo na chu ti chu hin tin kha chu hi kina le min important ta thil hin do a message na vet man lo hi wan nin thum do ten le hi ong le ho poi hin ti a min message ni hin thot ham disappear hin thot chu disappearing an ko ya le na ki man lo ham khat le example la kyo WhatsApp mi ka khoi ngal ten le wan chu company kon ta thum khoi na ka khoi lo ten le chu ni khat lang hi gf ka koi yeng ji he ka khoi man ji lo he na tabang chu ta min hung ti a chu mi zo se ka ti na kon khat chu mai the important min thil naga do no ma akiman lo ho chun ta cha ball mai the na tin la chun disappearing na ko ya le phat lo na chu na message thot chu amu lo de na avet man lo de 24 hours ka chu na message ho chu disappear hung de tin la chun na thot pa ham chun amu man lo de na tabang chu hin te kina na yong the na message kain thot in reply he ati mai the na kha pa chun ka ti han ho chu hin kina na yong the na disappearing message I ona le ti chu hin aboina ai ma I ona le aphat na chu hi kina le thil tam message ho hi ki delete ha awal ji na ten la chi ji a chu min disappearing koi le achang changa be yeng hena ti chu aphat na hin ten la I o file le ep phat na ham ti le I o file zo abanga chu min iman hin thot ho chu gate in ve yong le chun message ho chu de na message ho chu hin ten chu nang na data all ta na ga vet the all ta na reply the na chu I o file phat na hin ten adang chu men ai wa sei sa po tin chen chu hin tin ki pan bula ko na zone again hin wet pe jeng ki pa thu ken se ten le khat ga se nom na chu a next coming video ho hi itiam danger the danger de na ep ham te le WhatsApp ma ko na hi ko ham ka profile ve na alo ka status ve a ti ho video kan bol le chu gang channel 7k like 7k subscriber thin na dingin ha sen ana share pe divin bon un ka hin team ve ki pa